impamvu yatumye bava nyamukuru niyo ngiyo ariko bakimara kuhava babonye ibikomeje kuhabera. Aya makuru avuga ko abacancuro bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israel kugira ngo babashe gukontorora uru rugamba. Abangaba ngo bakaba baragize uruhare rukomeye cyane no gutoza ingabo za Kongo kugira ngo bakomeze guhangana kuri uru rugamba. Ikiri kudindiza aya masezerano nta kindi ni leta ya Kongo. Yego, leta ya Kongo nta kirabikoraho, bigaragaza ko nta n'igitekerezo na kimwe cyo kurandura FDLR. Kisekedi atakifuza ko bahura. Ndabasuje kandi mbaye ikaze aho muri hose mudukunda kandi mudukurikira muri impande z'igihe zitandukanye. Iyi ni Menya Fax ndetse n'Imboni TV, ngira ngo murabona ndi kumwe na mugenzi wanjye. Tugiye kugaruka mu makuru atandukanye yagiye garukaho n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye ndetse n'ibyandikirwa hano muri Afurika. Gusa zimwe mu nkuru z'ingenzi tugiye kugarukaho muri kiganiro ni inkuru y'ukuntu abacancuro ba Eric Prince baba barifashijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta yayo mu kuba babasha gusimbura M23 muri Uvira, ariko n'ubundi bikaba by'ubusa bikanga. Turanarebera hamwe imyanzuro ikomeye cyane leta z'ubumwe za Amerika yafashe kuri leta ya Kongo yuko u Rwanda rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi leta ya Kongo itamaze kurimbura cyangwa se gusenya burundu umutwe wa FDLR. Ni mu gihe bivugwa ko uyu mutwe wa FDLR kurandura bikomeye cyane ko wamaze kuzenguruka mu buyobozi bwose bwa Kongo, ndetse hakaba hari n'abarinda Kisekedi nabo ubwabo baba FDLR. Ni ikibazo gikomeye koko. Ese koko leta ya Kongo yaba igiye kurimbura FDLR nk'uko Amerika ibishaka, cyangwa se birashoboka ko leta z'ubumwe za Amerika ishobora gukomeza kotsa igitutu kuri leta ya Kongo yasenya iyo FDLR? Nibyo tugiye kugaruka muri kiganiro. Gusa si nibyo gusa, turagaruka ku magambo ya General Major Makenga yavuze umusibejo ubwo bamwe mu bakomando bakomeye cyane bagera ku 7,500 basozaga amasomo yabo ya gisirikare. Ni inkuru twagarutse, ariko noneho tugiye kugaruka ku magambo yavuze agaruka ku kuba leta ya Kongo iyobowe n'injiji. Reka ngwikaze muri kiganiro bwana Maraki. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ibintu uvuze birimo kuri kwishigiye ku biganiro turebe muri rusange. Tunibuke ko Mushikiwabo nawe hari amagambo yagiye atangaza avuga ko Kisekedi atakivuza ko bahura, atakimwemera ko bahura. Yes, kubera iki Aloys Mushikiwabo uyobora OIF Kisekedi atakimwifuza ko bahura, byatewe n'iki? N'icyatumye haba urwangano hagati ya Mushikiwabo na Kisekedi. Byaraturutse hehe? Ese kuki bimeze gutya? Turabireba mu byose muri rusange. Reka duhere kwa Eric Prince. Uribaza niye mpamvu leta ya Kongo yaba arizeye neza ko abacancuro ba Eric Prince, ngira ngo urabizi ko hariyo na Blackwater yo yiwe n'ubundi yego muri Kongo. Niki cyatumye kiba imbarutso kuko leta ya Kongo ishobora kwiyambaza uyu mucancuro yibwira ko bashobora gutsinsura burundu M23 Uvira? N'ubundi byaranze. Ura mucancuro n'umucancuro ukomeye cyane. Usibye no kurira mucashuro, urabizi ko no mu minsi yashize no kuvana mbere iyi leta ya DRC isanzwe yizerera cyane mu bacashuro, yifashe abanyaromaniya ngira ngo barabonye baciye nano mu yego no mu myaka myinshi itambutse ye ubwayo isa n'iti yizereramo ubwayo, isa n'iyizera mu bandi bantu mu mbaraga bayiha cyangwa se bafite. Niyo wajya mu mateka yo muri background cyangwa se mu gihe cyatambutse, yo ubwayo ntabwo yizera. Reka dufate urugero mu myaka myinshi yashize Guevara cyangwa se Che Guevara yigeze kuza kurwana ku rugamba muri Kongo. Ahageze aravuga ngo kino gihugu igisirikare cyabo ntabwo ari kinyamwuga. Niba Che Guevara umuntu ukomeye mu bantu bagize achievement nziza mu gisirikare ku isi babayeho, ariko yari imikorere y'igisirikare cya Kongo ahageze abona imitorezwe yabo ubunyamwuga, kuko yasanze rero abasirikare basambana, bahotera abagore, asanga n'abasirikare badafite imyitozo ihambaye, bakuru. Ibyo bintu byarabakurikiranye kugeza n'uyu munsi. Abasirikare ba Kisekedi ba FARDC bafite ubunyamwuga buke. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi bikibagiraho ingaruka, ugasanga bizera mu bacashuro bazanye abarundi, bazana abanyafrika y'Epfo, haza muri UNESCO, byaranze. Aravuga ati niba no kubimeze reka nzane aba hanze y'ubwota amasimbi kure ndebe ikiba nicyo bamfasha. Ababuruhu rwera wenda bukura ubuhanga bwabo kubona intambara zikomeye no kujya hirya no hino hatandukanye, wenda bazamfasha. Ariko iyo press wari uvuze waje uhagarariye abandi wanarwanya bitandukanye ntibyamuhiriye. Gusa nizera ko mu by'ukuri Kisekedi icyizere agira bari abanyamahanga cyane cyane bari abarwanyi kitabwe ntabwo ageze ku ntego ze. Yego afite ubuhanga, niyo bukoreshwa nawe ndakisinzi nakimenya, cyangwa se akabaza nabo bizemo agasanga nta n'ubwo, nabyo birashoboka. Ese ubona ari iyihe mpamvu Kisekedi akomeza gutsindwa urugamba rw'intambara? Ikibazo nibaza ni kimwe, leta ya Kongo yiyambaje abantu bagiye batandukanye, ari abo bacancuro twabonye ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Sami DRC zari ziyobowe n'ubundi na Afrika y'Epfo, n'ingabo za East Africa Community nazo zari zabanye, bagiyemo benshi cyane. Operation ziranga n'ubundi bakomeza gutsindwa kugeza na n'uyu munsi. Nihe mpamvu leta ya Kongo ifite ingabo zingana kuriya, hari abo Wazalendo, hari FDLR, hari FARDC bakomeza gutsinda urugamba?
mu by'ukuri ibyo uvuga bikumvikana ni ngo icyo nari mvuzeho ni kimwe ubunyamwuga buke n'imyitozo mike idahagije. Kino gihugu hari amagambo menshi yakoreshwa n'abanyapolitiki haba mu gihugu no hanze yacyo bakavuga bati mu by'ukuri Tshisekedi yagambaniye igihugu, ndazi kuza n'utuntu nkatungaye. Iyo bavuze ngo yagambaniye igihugu bavuze ibintu byinshi. Icya mbere habigeze kuvuga ngo Tshisekedi afata amabuye y'agaciro y'igihugu akayagurisha ndetse n'umuryango we. Icyo ni kimwe. Ndagihuza nuko aravuga ngo Tshisekedi afata abandi bo hirya no hino cyangwa se akagurisha igihugu kugira ngo agundire ubutegetsi. Ibyo bituma yita ku nyungu rusange za ku giti cye kwita ku nyungu rusange z'igihugu. Ndabihuza no gutsindwa gute? Niba ibyo ari guteza imbere igihugu, ibyo ari gushorwa muri bije y'igihugu y'igisirikare ngo gitozwe kigira intwaro zihambaye, wenda intwaro wenda barazifite ariko ntibatozwa bya kinyamwuga, abishora mu kugundira ubutegetsi bwe, akazana FDL kugira ngo imufashe kugundira ubutegetsi, akazana abandi bantu batandukanye hirya no hino bakamufasha. Ikindi uko gutsindwa harimo n'icyo atitaho. Urugero, niba abanyamurenge baravuga bati dukeneye ibi n'ibi ntabwo abumva. Mu by'ukuri u Rwanda nago turukomozeho, Tshisekedi ifitanye ikibazo n'u Rwanda cyangwa se Kongo, baravuga bati mwebwe mukoreho ubwirinzi ni Tshisekedi. Noneho u Rwanda rukavuga ati muvaneho FDLR. Ibyo bintu biri kuba ikibazo. Niba Tshisekedi abona uyu mutwe umubangamiye yakumbye kuri FDLR, gutsindwa ko rero mbishyira mu myumvire muri rusange final. Imyumvire afite niba yumva ko adashoboye gushora bije ihambaye mu gisirikare cye kandi aricyo gifasha ubutegetsi bwe ngo ashobore bije ihambaye, yarangiza ntabwo akirengagiza iby'amahanga yandi n'inyungu ze bwite, akita ku nyungu rusange z'abaturage n'igihugu cye. Niba bije akayishora mu gisirikare cye kigatozwa bya kinyamwuga, kigafata intwaro zihambaye kikazigura, byanarangiza kandi akumva inama agirwa n'amahanga, numva byamufasha gutsindira urugamba. Gusa aho ngaho ngiye ntabwo twumvikana. Icyo mvuga aho ngaho ntabwo ntekereza ko igisirikare cya Kongo gifite bije ntoya. Igisirikare cya Kongo gifite bije nini pe, ahubwo ipfa ubusa ishorwa mu bintu bidafite umumaro. Icyo nicyo navuze, si uko ari ntoya. Ikibazo kiri mu gisirikare cya Kongo ngewe mbona ni mismanagement. Harimo abantu benshi bo ubwabo ntibumvikana. Uribaza kuzana umunyamahanga w'umunyarumaniya ntabwo abasha kumvikana n'umuhazarendo, ntiyize. Icyazi ni ukunywa ibimogi no gusahura. Uribuka abasirikare b'u Burundi bajyeyo barakubiswe bijyana n'abatura urugamba batakazi. Bamwe baravuga ngo twebwe ntabwo twakora gutya muri iyi nzara. Ndibuka ko hari abasirikare b'Abarundi babaza bati kuki muri gutakaza. Hari n'abijejwe amafaranga, bigeze kwizwa amafaranga menshi y'umurengera, birangira batayabona. Bakavuga ati ni $5,000 by'idolari, ni 3 menshi cyane. Bahagera bagasanga ntayo. Ibyo ngibyo ntekereza ko ibyo tubona mu nyandiko n'ibiri reality bihabanye cyane. Niyo mpamvu navuze ko amafaranga ashorwamo adahagije. Niba ahagije nyine bakanayahabwa batanga umusaruro. None se niba uzi ko uri umusirikare ukeneye kurya abana, famiye, umugore n'ibindi byinshi, none uri gukora amafaranga atandukanye n'ipataro please, none se ubwo wakwitanga uri umusirikare ni ikibazo. Bwana Marakireka tubanze tunyuriye mu bantu iyi nkuru ubundi ya Eric Prince kwifashishwa na leta ya Kongo kubaje gutsinsura M23 Uvira byagenze gute se koko Eric Prince wa Black Water ni muntu ki? Yego, uyu ni umunyamerika Eric Prince washinze umutwe wa gisirikare uzwi nka Black Water yohereje abacancuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byaro kugira ngo afashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na M23. M23 yafashe umujyi wa Uvira ubwo ari ku itariki ya 9 Ukuboza 2025. Ikomereza muri centre ya Makobora kuva mu mpera z'uko kwezi. Ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nk'abahibo ubu ngubu ziri no kumenyekana cyane ngo zirwana y'abantu ngo n'abakomando bakomeye cyane, ndetse n'abazwi nka Chita bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 bifashishije indege ndetse na drone. Ni igitero cyane gikomeye cyane. Gusa ubwo hari ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru Reuters ni igitangazamakuru gikomeye cyane yatangaje makuru byakuye ku masoko bemeza ko abacancuro ba Eric Prince baba barageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikaba byaraje nyuma yuko leta ya Kongo ari imaze kubona ko M23 ikomeje kubaganza haba muri taktike z'intambara. Baravuga ati reka tuzane abacancuro, ibyo ari byo byose bo barahambaye, bafite ukuntu bazobereye ku rugamba, bafite ukuntu bazi gukoresha intwaro zezo ndetse wenda n'amadroni bihambaye cyane.
aya makuru avuga ko abacancuro bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israel kugira ngo babashe gukontorora rwa rugamba. Aba ngaba ngo bakaba baragize uruhare rukomeye cyane no gutoza ingabo za Congo kugira ngo bakomeze guhangana kuri rwa rugamba. Aba batoje zino ngabo zidasanzwe ngira ngo twahere imbere tunavuga z'abahibu kugira ngo babashe guhangana na 23. Gusa ikiriho cyabaye n'inzitizi ikomeye cyane nuko n'ubundi bigi bisa nkaho nta n'umusaruro byatanze, kubera ko n'ubundi rugamba bakomeje kurutsindwa, nta nsinzi nimwe twese tubona igisirikare cya Kongo kigeze gikora bari kwavanza, n'ubundi bakomeje gutsindwa. Ubwo hari ku itariki ya 17 n'iya 18 Mutarama ngira ngo murabyibuka M23 yakuye abarwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibi byari gukura ingabo zayo mu Uvira. Kuri ubu ngubu hari n'andi makuru turi bugarukeho yanatangajwe na General Major Sultan Makenga ku munsi w'ejo bundi ubwo zirangabo za graduatingaga inga 2500, avuga ko bitewe n'imikorere ya Leta ya Kongo bashobora kwisubiza Uvira. Yarabivuze. Ibi ngibi ho bisobanuro tubundi kwisubiza Uvira kwa 23. Wibuke ko Leta z'Ubumwe za Amerika yari yabasabye kuva muri uyu mujyi. Ese koko kwisubiza Uvira yaba ari umwanzuro wa nyayo wa 23? Mu by'ukuri impamvu yatumye bahava ni mu buryo bw'agahenge, kugira ngo agahenge n'ibiganiro by'amahoro bikomeze nta kibibangamira. Impamvu yatumye bahava nyamukuru niyo ngiyo, ariko bakimara kuhava babonye ibikomeje kuhabera. FARDC kufatanya n'abafatanyabikorwa bayo nka FDLR n'abandi n'abatwirwaneho bakoze ubwicanyi bukorerwa abasivile, bakoze ihohoterwa rikorerwa abasivile. Mu by'ukuri aba baruvuza abarwanyi ba 23 babonye ibikorwa bibi aba barwanyi ba Leta bakora n'abafatanye babo, baravuga bati niba ari uko bimeze ntibizakunda, kuko baravuze bati mbere yuko bahava bati niba ari uko bimeze mbere yuko tuva hano turasaba ibihugu by'ibihuza bohereze abahuza ingabo zitagize aho zibogamiye zize hano muri uyu mujyi wa Uvira ziba arizo ziwucunga. Noneho baravuze bati niba atari uko bayikoze rero bivuze ngo nibanga kubohereza izo ngabo kandi ntibyanabona bizoboreje bisa naho ntacyo byabyaye, yaba ariyo mpamvu yo kwisubiza hariya. Kuko mu magambo menshi yavuze ayo mugabo Makenga yaravuze ngo igihugu cyacu cya Kinshasa ngo kiyobowe ngo n'injiji. Yarabivuze rwose. Niba avuga ko kiyobowe n'injiji, je numva hari ikindi kintu abibonamo, hari igitekerezo afite mu bundi buryo atayasobanura neza, kuko yaravuze ngo abanyekongo bose bari mu mpunzi bagomba gutaha. Bivuze ngo bitega ko iryo shoboka cyose kugira ngo umuntu wese ahari agire ituze, agire umutekano, nta tsikamirwa, nta n'ibintu byo kumuhohotera rihari ahariho hose. Rero nge numva ko mu by'ukuri ibyo ngibyo waruvuze byo ko basubira hariya ni uburyo bwo kurengera abaturage bari guhohoterwa nkana na bano barwanyi. Kuko ngira ngo uribuka bakihava, yego ukibuka ko amabakara tukiva muri Uvira ako kanya bahise bajya barasahura amaduka, asenjiramo wazalendo batangira gusahura, ibaza abasirikare ba Leta bakajya gusohora abaturage, bagasohora intebe, ibintu by'agaciro, n'ibintu ubona bitarimo ubunyamwuga. Ibyo 23 yasabaga kiragiye byarumvikanaga nubwo bitubahirijwe. Bari basabye ko nyine zirangabo ziri netre zigomba kuza zikajya mu mujyi wa Uvira kabe wawugenzura bacunga umutekano wabo. Izo ngabo zavuzwe yari MONUSCO n'ubu ngubu iriyo, ariko n'ubu ntibibuza ko abazalendo n'izo ngabo za Kongo MONUSCO yafashe Goma. MONUSCO itariyo. MONUSCO wenda sinzi uburyo bwo nayikoramo no kuzabireba neza kubihari kandi ntibitanga umusaruro wifuzwa. Nabyo urumva ari ikindi kibazo tuzarebaho gutaha tukareba kukibi batsindwa kandi hari abarwanyi. Ariko muri iriya mbwirwaruhame ya Makenga y'umunsi w'ejo bundi yatweretse ko 23 itaraha hafi. Gahunda ni Kinshasa agira ngo yarabivuze ngo abantu bibwira ko nyine 23 bari hafi muri za Kivu y'Amajyepfo n'ahandi bakomeza gufata uduce twaho ngaho gusa. Oya, intambara irakomeje kandi ikindi bo barashaka kubohora abaturage ba Kongo. Avuga ko bayobowe n'injiji. Niba bavuze ko bayobowe n'injiji nyine ubwo bujiji bakeneye kuzabuhindura n'icyo bisobanuye nyine. Je mbibona mu isoranga kandi buri munsi bagaragatisha abasirikare kenshi. Niba bagerageza gupasinyisha abasirikare benshi bari kwagura igisirikare cyabo ni nka Leta reka. Wibaza umutwe w'inyeshyamba ushobora kugraduatingisha abantu bangana kuri 1500 kandi ntabwo ari shimwe. Nabyibukana nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ewana bakiriye abasirikare benshi cyane kugira ngo bagere mu 900. Urumva rero niba ni Leta nayo ubwayo. Rero ngiye mbona mu by'ukuri kuko yabivuze Makenga mu buryo runaka buziguye niba mara kwigira igisirikare gihagije. Iyo Kinshasa yavuze izava mu nzozi ijya mu bikorwa nubwo bishaka kuzagorana, ariko nge mbona bishoboka cyane.
Bwana Marakire, reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imyanzuro ikakaye isa nkaho inateye ubwoba kuri leta ya Kongo. I Washington abadepite bibukije leta ya Kongo ko u Rwanda tuzakuraho ingamba z'ubwirinzi nabo bwaba batamaze gusenya cyangwa se kurandura FDLR. Ibintu urabyumva gute? Iki kirumvikana rega, u Rwanda rusaba buri munsi kuvanaho FDLR. Twibutse ko bano bajenosideri ba FDLR ibyaha bakoze bituma bahungira ku butaka bwa Kongo. Noneho na Kongo bahikicara kugira ngo bano bantu bazadufasha kuko bazi u Rwanda neza, barubayemo, bazadufasha kugerayo. Ya magambo Tshisekedi yavuze ngo bazakora ubutegetsi bw'u Rwanda yabyizereyemo, azi ko afite FDLR. Ati bano bantu kubera ko bazi igihugu cy'u Rwanda nzabizeramo mbanyuremo tujyane i Kigali. Ariko ibyo bintu ni ibintu biri mu nzozi bumva zitazanarotorwa ngo zibimamo. Mu by'ukuri niyo mpamvu u Rwanda rusanga buri munsi niyo mushaka ko dukora ubwirinzi bwacu ni muvani FDLR, kuko impamvu u Rwanda rudakora ubwirinzi irumvikana. None FDLR bigeze kurasa ibitero hariya mu Rwanda hatandukanye, za Nyabimata n'ahandi bararashe, hari abaturage bapfuye n'imitungo y'abaturage yagiye igira ibibazo byangirika. Mu by'ukuri niba baravuga bati ese icyabaye twarakibonye, baraje barasa abaturage bacu, barasuka ubutaka bwacu, mbese aba bantu babikoze baracyahari. Leta ya Kongo ntiyigeze ibamagana, ntiyigeze ibashakisha, ntiyigeze bajyanwa mu nkiko, urumva ko ibashyigikiye. Ese nitubukuraho iyi FDLR igihari, si nk'akundi avuga ngo ni nko kwiyahura. Mu by'ukuri igihe numva kuba no mu bwirinzi iyi FDLR igihari ni nko kuvuga ngo wemereye umwanzi wawe ngo naze nakwinjirana, ni nko gusiga iduka ryawe utarikinze. Nese wasanga ibintu bikirimo kandi mbona ahubwo intambara ishingiye kuri FDLR. None FDLR ni leta ya Kongo nisenya FDLR ni intambara yarangira. Ni nk'ibyo narimvuze, urumva umucuruzi n'impamvu afunga akagenda, usize hafunguye ukagenda ukajyana ukuri wasanga nta kintu kirimo. Rero na FDLR niba igihari, u Rwanda ruvanyeho ubwirinzi, ubundi waguteye niba gihari yakongera akagutera. So rero nge ntekereza ko iyi mpamvu irumvikana cyane. Ni nayo amahanga nakunda kubisaba Tshisekedi bati si no kuvanaho gusa ahubwo usenye n'imizi yawo. Ariko Tshisekedi nawe asa nkaho yagoswe na FDLR kugira neza no mu rugo iwe muri salo. Yabategejemo cyane kubera ko baracengeye bagenda ahantu hose bari bivugwa ko no mu bamurinda harimo aba FDLR. Urumva mu by'ukuri biragoye, bimaze kubinjizamo gutyo bakaba ari abantu mwanya cyane. No gusenya igisirikare burundu. Nicyo bivuze. Abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagize ishami rya Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirikurikirana ibera muri Afurika niyo batangaje ibi ngibi nyine. Bibukije ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR izaba yubahirijwe. Ni mu biganiro byabaye ku itariki ya 10 Gashyantare 2026, abarimo Depite Sola Jacobs yagaragaje ko n'ubwo u Rwanda na EDC byagiranye amasezerano y'amahoro bivajwemo na Amerika bikemeranya ko FDLR izasenywa, u Rwanda rugakorana rw'ingamba z'ubwirinzi kugera no munsi ntibiraba. U Rwanda uko FDLR iracyahari, ikiri kudindiza aya masezerano nta kindi ni leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta kirabikoraho, iyo FDLR iracyagaragara. FDLR iracyahari n'ubwirinzi burahari, ahubwo gashobora no kuzabirenza ngiye uko mbibona. Abadepite bagize ku ruhande rw'ikigali cya EDC binyuze mu masezerano y'amahoro bivuga ko ukomeza gukorana na FDLR n'umutwe washinzwe n'abayobozi. Uyu ni umutwe ngira ngo murabizi washinzwe n'abayobozi ndetse n'abasirikare basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ahagana mu mwaka wa 1994. Nibo FDLR nibo bari ku butaka bwa Kongo. Ngira ngo murabizi icyaha cya jenoside ni icyaha kidasaza. Ni gatozi ni icyaha kidasaza. Leta ya Kongo yakomeje gukungwakaza abo bantu, yakomeje kubacumbikira, ibashyira ku ibere, irabatonesha. Abantu nk'abo ngabo bakoze amabi meze gutyo. Uribaza iyi leta y'ubwayo irashaka ko intambara irangira? Erega si n'ibyo gusa, nyuma yo gufata abanyabyaha baha icyicaro, kandi ku busanzwe bizwi ko nka leta zihanahana abanyabyaha bagakurikiranwa mu mategeko, bagahanwa ab'ibyaha byahamye. Noneho n'abakiri batoya b'urubyiruko barabarokita bakabajyana
muri FDLR bakagisha propaganda ko u Rwanda ari rubi. Bumva bavuga ibyaha ni byinshi. Niba ufata abantu bakibira kugiruka abajene bakabangisha igihugu bati bana abica nyine iki ibyo bintu iyo propaganda babigisha nayo ubwayo yakwiyongera kuri bya ko gucumbikira abanyabyaha bakoze jenoside mu Rwanda. Bigaragaza ko nta n'igitekerezo na kimwe cyo kurandura FDLR. Rero ibingi birakomeza guha intandaro no guha igihe no gutuma garami yo kuba kino cyose kitarangira. Rwose biragoye ko cyarangira mu gihe kimeze gutya rwose. Nuko byumva. Bwana Maraki, tunasoza reka twerekeze kuri no nkuru y'umubano hagati ya Louise Mushikiwabo na Kisekedi. Uvuga ko Kisekedi atakifuza ko bahura ni nyuma yuko Louise Mushikiwabo asa n'usoje manda yo kuyobora uno muryango wa EF. Ubu ari no gushaka indi manda yo kongera kuyobora ya gatatu. Ariko ngo biragaragara ko leta ya Kongo itamwumva neza, ariko ibi ngibi bifite aho biva. Urumva leta ya Kongo ntago ntekereza ko ishobora kwishimira ko umuntu nka Louise Mushikiwabo yayobora OEF. OEF ni umuryango ukomeye cyane. Ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ni ibihugu byinshi cyane. Ni byinshi. Ariko jewe icyo nabivugaho hari ikintu avuze ngo imyumvire gari nicyo kintu cyica ibintu byose. Louise Mushikiwabo mu magambo yavuze yaravuze ngo igihugu cya DRC kiungukira cyane muri OEF. Haba mu burezi, haba inkunga bahabwa n'ibindi. Yavuze ngo kibyungukiramo ibintu byinshi. Nese izi nyungu agiye kuzihara. Hari babonaga bashaka kuva kureka. Yaravuze ngo impamvu dore kugisura ngo nukubera yuko batakimutumira. Kuki batakimutumira se? Mu byukuri yavuze kuri aya magambo yuko ngo Kisekedi atakifuza guhura na Louise Mushikiwabo. Ahubwo wenda ntago nzi niba urabona DRC yatekereje gutanga umukandida akayobora OEF nawe. Ahubwo ntago nzi niba mpamvu adashaka ko bahura ari uko ashaka ko umukandida wazamuka. Ariko Yesu yoki ahubwo nyamukuru nuko Louise Mushikiwabo akomoka mu Rwanda. Kandi Kisekedi baravuga bati umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uwo ari we wese noneho kuyobora OEF turimo ntabwo biri bukunde. Iyo mpamvu bavuga ngo uyu munyarwandakazi uri kuyobora Francophonie niba amfiteho ububasha ntabwo guhura nawe ari ibintu byiza, ni birasa nabi. Niyo mpamvu adashaka guhura nawe bitewe n'icyo kintu cyaturutse hagati y'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, bigatuma bigera naho hakurya y'imipaka bikarenga icyo kintu. Numva ko ubwo ni ikintu cyamaze kuba nk'ikintu kigari mu mutima w'umuntu. Njye mbona ko murabona tufate nk'ibirayi bishyize mu mazi bikamaramo igihe birabora. Jewe icyo kintu cy'urwo rwangano cyangwa se icyo kintu nefata nka byara bimaze igihe mu mazi byaboze. None se niba umubano w'u Rwanda na Kisekedi utameze neza, ubwo perezida gura na Louise Mushikiwabo bigutwaye si nk'ibyo byose. Ibyo bintu nta nubwo OEF ntanahuriye n'u Rwanda kabisa. Naho urebye u Rwanda muri OEF nta nubwo rufite umwanya ukomeye cyane ku buryo none se ushobora kuko nko mu Rwanda ntabwo dukoresha cyane igifaransa niko nubwo ari muri mpuzamahanga zemewe, ariko ntabwo uri muri turagikoresha, ariko nyine ntabwo ari ururimi navuga ko ari ururimi nyine dukoresha cyane wenda nk'icyongereza n'ibindi n'ibyo. None ubwo hari niho banakoresha igifaransa cyane kurusha ni nabo bakeneye Louise Mushikiwabo cyane. None bazi ngo nteruka kubasura ngo Kisekedi ntiyifuza ko bahura. Je numva rero ko kantu k'urwango kaje muri uriya mugabo yifuza ko ibintu bijya ku murongo. Byarenze cya kintu rega twavuze cya FDLR, byarenze rwa rwango rw'imipaka y'ibihugu byombi, bigera no ku muntu personally. No byavuye kuri Mushikiwabo, byavuye kuri OEF, bijya ku gihugu cyose muri rusange n'abanyamuryango bose. Buriya ubwo wasanga atari Mushikiwabo gusa, wasanga abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi buriya wasanga nta n'umwe yifuza kubona. Ikindi simbizi ariko niba ku mugaragaro Mushikiwabo avuga ngo Kisekedi ntiyifuza guhura nanjye amaso ku maso. Yavuze ko n'ubundi hari ibiganiro bagiranye asaba ko bahura ariko ntibigende neza. Busha gusanga afite nk'inkomoko cyangwa yabibonye kuko ntago umuntu nk'uyu nguyu apfa kuvuga amagambo gutyo gusa. Ntago apfa kuvuga gusa ibintu bije. Rero biba bikomeye cyane. Reka dushimire abari badukurikiye muri iki kiganiro. Turabasaba gukora share, comment ndetse na subscribe ku biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Menya Facts ndetse n'Imboni TV. Amazina yanjye ni Moise Muhumure. Nanjye nitwa Jabo Marashi. Imana ikomeze kubarinda.